Kani ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulit I ibadahun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentaka stem. Kari berok kawai ke priang daga jingi suk lang halor karai jong ke Ayodhya. Kabaha kamiat jong kari kelong ke babak hakamat ong menteri rang ba'du kari Narendra Modi haka jingkren jong hakaman kibat. Wan junga menteri kena ketenat bakmi ka rep karyang ke sarkar kemi Kailash Chaudhary ya ke Indian Council of Agricultural Research Yam hendin kesngi. Bat larakhe kesngi racing day ba nyopuai ke National Cadet ko hendin kesngi. Ki kubor babnya. Menteri rang ba'du kari Narendra Modi ong bakari barok kawai ke pediang dekat jingi suk lang ya karai jong ke ying bishar ya ke Ayodhya. Haka jingkren jong ke program Man Ki Baat jong ke All India Radio hendin kesngi Modi ai kublai kinong shong shnong kari ya ke jinglong yaisha ke jinglong rangba ke jingmut jing perkhat bat ke jingdon jong ki ya ke bor halor ladi. Menteri rang ba'du ong ru baka United Nation kalapan bena ba minta usnem arajar khat khandai larakhi kum kasnem International Year of Indigenous Language bat haka bayadai bat kanil ashim ya shibon kilat kilinti ban penne pensa ikitu ki kitien ki badan hatmir jong ka jingdu jan. Modi lokren ru halor ka jingrakhe ka National Cadet ko ya kasngi bakarpang jong ka hendin kasngi haka ba ong baki khenna NCC ki dei ki badan haki ya ka jinglong bat ka mensiam banyalam ka mensiam jing idri ka jinglan lade ka jinglong renti bat ka jing trei shitam. Habakren halor ka Fit India Movement menteri rang ba'du kentu syabaro ki bor penyat skul hakari bakin rakhe kata yo Fit India Week ha ubnai no pra. Kenang bakan long ka jingpen blien baman kasngi ban penbha ya ka kot ka khya. Modi lokren ru halor ka jingkong san jong kasngi bakarpang jong kariti sensyar kari ka bahap hak arpun rio tarik menta ubnai. Menteri rang ba'du kari banjur ru halor ka jingkyar ban pendan kam ya ka plastik bat bakinong shong shnong kari ki dei ban snguto I ka jingkong san jong ki kilom kiwa bat ka maryang saudong saukun jong ki. Menteri kena ketenat bakmi ka rep karyang bat ka baha kamiat kinong rep jong ka sarkar kemi Kailash Chaudhary ulawan jongo ka Indian Council of Agricultural Research ICAR Yam hendin kesngi. Hakate ka jinglet jongo jong utay menteri ula khambanjur halor ka jing kentio bat Thaw ya ki Farmer Producer Organization FPO khenang ban play kilat kilinti kinong rep bakin penyat yawi ki marep jongki komjo ro ban kentio ya kayok akot jongki. Chaudhary ula kenturu sya kinong rep ya ka jing kentio bat ka jing nang penyar ya ka rukom rep klem pendan kam dawai. Ka National Cadet ko NCC kawai nakiken huan samla ka bahe tam ha ka perthai ka larakhe ka sngi racing day ka ba nyopuai jongka hendin ka sngi. Ya kasngi racing day jong ka NCC la rakheru akaleng kari hakaba ki samla NCC kilai shimbenta ka jingiyat parade ringkat bat kiwei ki program. Bone ki dukhat jong ka NCC kilalong ki bapaw bat ki bapensngu sarong ya kari hakalyang ka sports bat hakababun kilyang. Ka NCC kadai kawei na ka kenhuan ka bapenwan dori ki samla banlong kinong shong shnong ki badan ya ka jingkit kli hakari. Menteri Rangba ke Jilla Assam Usar Bananda Sunwal ula kentu ya ke jing pendon kam ya ki kor ki bor stat ke juk menta ha ka baydei bat ke jingtei bahe hapo ke Jilla ula ongru bakilat pathai ki bapaka ki wanra ki jingrai bakham stand Usunwal ula kren ya kani ke jingelang seminar kam exhibition halor kapang modern technologies and materials ha Guwahati hendin kesngi. Menteri Rangba ula kenturu syabaro kinong pentrei lani ki kontraktor ha ka Jilla bakin shim bat pendan kam dikibut temai kenang ban penlong ya ka Assam ka wei ni ki Jilla ka bapaka tam ha kalyang ka kam tei jingtei. Ula batharu sya menteri ketenat PWD ka Jilla Himanta Biswa Sarma ba unshim mi kilat kilenti ban play ki skill development center na ka benta ki kontraktor ka Jilla. Kayeng bishar ke bakli do jong kari kalapatha yo Solicitor General Utushar Mehta ban pen ilod ikishiti ki ba ulat ke Jilla Maharashtra Ubagat Singh Koshari ulat ho sya ka sarkar pedeng ban wengno ikijing sensyar president bat kumno ukhot yo unang yalam ke BJP Udavendra Fadnavis ban thaw ka sarkar ha Maharashtra. Kayeng bishar jong kinong bishar ki bakanthop ya NV Ramana Ashok Bhuyan bat Sanjeev Khanna Kalabata yo Solicitor General ban pen kishiti menta kasngi ka por shipo shteng men stem. Kenang baka yeng bishar kan la ban pendep kam bat pen mi ka hukum jongka. Ka yeng bishar kalapa jing tho ru sya ka sarkar pedeng bat ka sarkar ka Maharashtra hakabaya dei bat ka mukat duma ka bala mudoi lang da ka Chief Sena NCP bat Congress ka papersya ikarai ulat bala penbam smai ufat Navis kum Menteri Rangba ka Maharashtra.
Lapa jing thoro sya ufat navis bat u sembut Menteri Rangba Ajit Pawar. Nakaliang kinong isat an kibakantup ya Kapil Sibal bat u AM Singhvi kilay isat nakabenta ka Shiv Sena NCP Congress kilapan sengaw hakamat ka ying bishar bahadiin ka election MLA kilay tili kiseng san hima kita ka Shiv Sena NCP bat Congress kidan hakajing bun pat hakaying dorbar tauan ka badan arspa prapu prangot ki MLA nakabenta bantawi ka sorkar batamay. Kani ka kubor ka Wanshipi na ka All India Radio Shillong. Katanat ka bakmi ki kam boarding jong ka sorkar kami ka lapendrong ka Tripura State Electricity Corporation Limited TSECL haka kerdan grade B kum ko company sam boarding namar ka jingle bha hakalyang ka jing shakri jong ka menta usnem ong ki officer henen kasngi katkom ka integrated rating methodology ka bakmi ka jinglong jingman jong ki state power distribution utilities hakalyang ka rukam trekam ka jing pendan kam hok ka pisa bat kiwei Katanat kalaya chakhamat bat kajing kmi penya hakaleng saudong kari bat syam ya kajing le bhajong ka TSECL hakalyang ki kam ki jam nakalyang usembut Menteri Rangba Ujishnu Dev Verma ubapet ro ya katanat boarding ulaong bak sorkar jella rengkat ki bor penyat ka TSECL kila syam ya ki babun ki sen jam ban penbahai ki kam ki jam bat kajing yat bet yat renti haba phai sha kajing sam boarding hakini ki snem baladam Chairman ka State Program Implementation and Monitoring Committee ka Jalla usaleng A Sangma mena kasngisat jan ulabu ya umaw nongrem nakabenta ka jingshna bat siangrong ya kasurok ka basis pa pra kilometer jong ka National Highway Sanpuway sya ka shnong dina sagre ha West Garo Hills hapo ka Central Road Fund CRF arajar khat pra arajar khat khandai usaleng sangma ula ajingero syakihe katanan hakaba ula ong bahadin kajing pendap ya kate kesurok kanlong kajing bentoy ka bakraw ya kibriyo jong kasnong dina sagre pad ula ong ru syakinong syong shnong baleng ba kajing don jong kate kesurok kilala ban kintiw ya kayo kakot jong ki shushu ula kanturo ikinong syong shnong bakin penlong ya kisnong kitaw kiyaw kihat ki bakuit basuba knang bakanla banlong kawe ni kisnong ka bakuit tam hadian habut Lasdang ya kayo balay singi lenter jong ka International Tourism Mart ba prana ka benta ka tan siya tila miingi hakanong ba Impal, Manipur, men ha kasingi sa dyan. Ya katay kayo lapli perdada Menteri Rangba ka Jalla UN Biren Singh ha kajing don rengkat lang Menteri kena katanat jong akay pertay ka sorkar kami Upralat Singh Patel. Ha katay kayo lapan iro ikijingla ban kentiyo ikikam jong akay pertay ha katan siya tila miingi hapo kari bat sabari ro kumjo. Hakajing ajing kren jong upatel ulaong baka sorkar kaladap ban mang syejar arspa klur tingka ban kentiyo ikakam jong akay pertay hakatan. Laip kandai ngut kinong mi khmat nakikat kandai tili kiri ka pertay kilay poy sya katay kajing yalang. Kamuga Silkworm Seed Organization MSSO kabadan hapo ka Central Silk Board jong ka tanat textile ka sorkar kami kaladap an penlong ya Kamuga Krishi Vigyan Mela Kam Exhibition happy 3 unit nong po Maudiang Umri Bhoy District. Haba ajing kran hakati kajing yalang u Deputy Director ka Sericulture and Weaving jong ka sorkar Meghalaya uba M Lasso ulayatho ba ka sorkar Jalla kalalap ikijaka batmay kibadan hakapot bat ka Bangladesh na kabenta kajing thung batri kiknyang muga hakapor telang. Ula kanturo ikinong rap bakin siyam ya kakam tanjan kum kaway ni kilat kamay jakpo bat bakin wadu kijing yarap na kihe katanan lada kisyam kino kijing bayaday bat kakam tanjan. Uba laso ula kanturo siya kinong yo mentoy bakin ya tray lang bat kinong tray sorkar kanang baka Central ringkat bat ka Central Silk Board na kabenta kajing job ha kajing penmi ikiksay bat kijan muga kibapaka. Hakati kajing yalang lapalat ru ikakot kabala ay kerteng improved methods of muga silkworm rearing and seed production ya kabala thought ki start sayan ka Central Silk Board. Hasyaban penkut ya ka kubor sa sisiyan kimat bakongsan. Kari berok kaway kapadang da kajing isuk lang halor kara jong ka Ayodhya kabha kamiat jong kari kalong kabha kamat ong Menteri Rangba do kari Narendra Modi hakajing kren jong uleng ba ka Man Ki Baat. Wanjunga Menteri kena katanat bakmi kerap karyang kesorkar kemi Kailash Chaudhary ya ka Indian Council of Agricultural Research UMYAM. Balarake kesngi racing day ba nyopway ka National Cadet ko henen kesngi.
Katung ilapoy siya bakod jong kakubor kabuan siya na ka All India Radio Shillong mentang inya so na bat ka Delhi Station na kabanta kiway kubor. Danahi